Ассалому алейкум, тамошобинони азиз. Инак барномаи навбатии Сирко. Чӣ хел ки шумо дар комментариҳо нависитон фақат аз ҳаҷмнигоро мегиритон, фақат аз юмористо, кавеиншико гуфтитон. Мана имрӯз меҳмони мо яке аз одамони аҷоиб мебошанд. Инак продюсер, шоумен, клипмейкер, муассис ва роҳбари радио ва телевизиони Салом. Muhtaram Farruxjon Yormatov. Xush omaded. Farruxko, shuma durustmi? Salomatton, naqzmi? Zo'r. Rahmat ki vaqti xudro dar yig'in doshda imroz ba intervyu omaded. Inak darbori barnomaи Sirko megum. Дар инҷо бисёр меҳмонон омда воҳима мекунанд. Не, албатта Фаррух шумо ин хеле бисёр меҳмонон мебиён ба барномаи мо ва мақсади барномаи мо мехоҳем ки ягон сирри наве ки шумо дар дига интервью ё дар дига ҷо гуфта мондагитон не, мисол он информация ки дар бораи шумо намедонанд мухлисо, ҳамон чизро аз шумо кишта гирем. Мумкин ки дарди дили худатон бошад, ягон чиз худатон гуфта монед, мо ин чизро албатта сабт кунем. Боз як бор ташаккур омадагитон. Ташаккури зиёд Далерҷон. Ман бениҳоят хурсанд ки ба ин толо розӣ нишастам. Дарди дил, чӣ хеле ки ту дарди дил гуфтӣ, дарди дил бисёр. Мумкин ҷойрабои вай дарди дили мана як 15 передача кунад де. Ҳозир якташо бироӣ, худо хоҳад насиб бо секин палах каде дигар роша мегӯем. Ҳамба ташаккур ба ҷойрабои Шавкатович, ба Далерҷон ки маро таклиф карданд ва барори Сирко барори. Раҳмат Фаррух. Ба саволое ки ман шумо медиҳам, мисол агар ба ногоҳ ягон савол вазнинтар бошад ё ки ҷавоб додан нахоҳед, ҳеҷ гап не. Ҷавоб медодагӣ бошед, ами оддӣ аз таҳти дил ҷавоб диҳед, боз нағз мешуд. Мисол ягон чизи хушрӯ накарда, ин ҳамаш озодона. Мисол он одамоне ки аз сомонаи YouTube моҳи тамошо истоданд, албатта одамшинос мебошанд ва бисёр вақт комментарий мегӯянд, мани одам худаша сали воҳима када нишон дод, мани одам аслаш ба ин хел нест. Ман шумо якун бисёр наздик нағз мешиносам, барои ҳамин ман медонам чӣ тавр шумо дурӯғ гуфта наметавонед. Инак Фаррухко, як саволи оддӣ аз хурдсолитон сар мекунем. Оё дар хурдсолӣ Фаррухҷон Ёрматов чӣ тавр буданд? Дар вақти амин 8 солагӣ, 6 солагӣ шумо аз шавқатон буд аз сар амин мусиқӣ ва шӯхӣ ва ман умуман номи худам в чест Фарруха Зокирова. Ҳам солҳои 86 вай одам чӣ хеле ки мегӯянд гримет мекардагӣ. гурӯҳи Ялла знаменитӣ будагӣ. Барои ҳамон падар модар ба фикрам бо чанд орзуи умед ҳамин нома гузоштед ки як популярный шавад. Гуфтам ман хай популярный не, ман як бачи содда простою. Хай барои ҳамон мумкин содда бошиду, лекин шумо анча шинохта авакай. Ташаккур. Инак бо нияте ки шумо мисли Фаррух Зокиров қуллаҳои баландо мерасед, номи шумо Фаррух монданд. Умуман санъат бо хушатон буд. Будме ки шумо касркоҳои ҷамъ мекардиду дангар када? Буд. Так чӯмоқомо буд, эсаманда ҳай чӯмоқ буд. Ай вақто як 7-8 чӯмоқомо буд. Вай вақт хонаҳо заборин буд, ҳозир девол шудагӣ. Дар мактаб шумо ягоҳе ва активист будидми яку мисол? Не, ман ҷудо бачи вай гӯл мегӯяд ҷим. Ҷим будед? Ҷим, гавда калон қад баланду. Неки вай намекард? Ҷим будам то силфи нӯе ман зего тарсончак будам. ҷо ростчӣ гуфтан дар корко. Сони аз ман калоно вай мекардам, масалан қадам гавдам калон буд, бовар намекардам. Ман гавдам ага ҳамсилфом ки вақо миниққида буд бе ҳисоби. Ҳамсилфо. ту ино ки зе гашти ё эсу ҳеч бовар намекард. Хай ман ин гапҳои намегуфтам, аз баски аком волни барбава анча ҷоҳои гирифтагӣ, як спортсмени бақувват. Шумо ман медонам барбур рафтагӣ. Бале. Сони алам ки не ҳамаш алам ки доз ман ҳамаша гуфта мекардам. Ягон сабаб шудагӣ алам мешад, ҳоли ман ҳамин корро ҳамин давоми 11 солда будме ки шумо ҳамин ягон саҳнаро биромдидме ё ягон чизе ки кардед? Гуфтед рӯзо самое крутое до 20 лет.
چی یادتونه همین کدام چند سالگی در تو کار کردی؟ تو 20 سالگی من уже میزگانه میرزای برادی بودم. حالا 20 سال نبودی؟ نه. میزگانه میرزا علاقه پرودوسر بودی؟ ماشینم بود از خودم. میزگانه میرزا گفتید. من میزگانه میرزا کردی چه شناس شدید؟ اصیلفی نو. уже کالتکه میخوردم. از میزگانه؟ نه. ما سیلفی دا بودیم و ها سیلفی 5-6 بود. اونجا کوین بود. کوین با بجام گفورو سر شد. ما کماندمای نامش اوی کردیم. ما کمانده اوف میمونیم گفتیم. اوف. چوب اوف گویده که اونجا من سر کردم. نویسنده اویای خودم کیله. من چوب اوف گوید اومونه فاروق میشد پر کنیم. اونجا سر شدگی. اونجا سر شدگی. باش اسکرام نیست. سونی зборни чиндана сар кардем. Хай мактабои миёна бурдем, тарафои худом ҷамоатӣ ва бурдем. Секин кефуруфу бурондем, вилоят бурондем. Солҳои якум чанд? 2004 адо кардошам, 3 минус кунӣ чанд мешавад? 2001 ме? 2001 да 2001 сол. Амуҷанда ҷамъ карек будем ва амун ӯрусчадон буд. Илмаш нағз буд, ӯрусик нағз гап мезад, тоҷики нағз гап мезад, мехонд. Сони ман гирифтагӣ будам ҳамуна КВМ. Ҳамун дастаи КВМ гирифтагӣ будам. Сони асилфи 9, 10, 11 мо ҳама якта будем. Вай мана ҳамин акои раднояш бо ин медид. Ҳамин мисол баъди синф мо мисол апахта омдан калон шудим бо. Параллелоки зӯр шудим. Дига калон силфоки зӯр шудим. Фақат КВН ин ва як файзаш буд. Футбол буд, баскетбол буд. Офарин буд, вай зик мешам пурсид. Ҳозир фақат сари компютеранда ку намехезем. Ҳамун ҷанда шинос шудагӣ будем. Ман мактаба адо кардаму институт менеҷменти технологияи компютерӣ дарондам. Харков мефисонӣ муфти будам ҳамун ҷанда. Ман даром Харков адо шуд, нарафтем сонӣ. Ба нияти Харков ман ҳамин шаҳр ябо буром, як бенам ниятом буд. Сони як мефаҳмам ки вай духтарак бемор шудааст. Беморӣ кун зегӯм кун одамо рак гуфтан, ин гуфтан, вай гуфтан, ихел набуд. Вай ихел набуд некин. Хунаш ба фикрам кам буд, хунаш бозӣ мекард духтарака. Сони як рӯз дилам гуфт ки рав як хабар гир гуфт. Рафтам хонашонба рафтам вақтои зандолу буд айсамнам бурод. Рафтам гап задам, ту дуруст мина хурсанд шуд, ту омдими, вай кадими, ин кадими гуфте. Суҳбат кардем. Сони ман шиштам хестаму чӣ мешуд ки ту вай аворушнаш дар кор буд де ҳамин чиз бе. Ягон чиз бе аворушнаш дар кор буд вай ӯй накунам. Ҳамин чизоя масалан ягон чиза. Сони ман ҳамин худам ба худам ӯй карда буромдам, ҳичи пушта намедонам, чӣ хел сар кардам дако, чо кардам дако, ҳичи намедонаму. Ҳа гуфт, нағз мешуд буром. Аз баски падарашам худаш ҳофиз будагӣ вақтшанда, хунашанда камтар буд. Айн пеш аз ҳамин шумо гуфтагӣ таклифоти шумо ягон ҷо буромда хондагӣ будам? Не. Ина ман беӯи хаёл гуфтам. Беӯи хаёл хел мекунем. Чӣ хел ту дилат ҳами ҳа. Хай хуллас розигӣ шуд, ҳама шуд. Хона омдам. Унҷанда ман бозор ба болохона ва панҷшанбе диск мефирӯхтам. Диски DVD мефирӯхтам. Ӯзаш пеши майба рафтаги манда муассиси диска будам, 4-5 ҷон буд уже. Мошинам буд, Opel вай модда буд дони дигар. Хейҷбеки объёмниш буром дигар, ойначаш майдаче. Сони ранги вай, чернили ялтар, ҳамун буд. Пеши молодёж. Диско озе. Диско ҳозира корам фоидаш манам ту буд. Хай кора мезадам, вай буд. Сон чо кунам уфтад. Ҷо камераман буд.
камераман буд оз дар бори камераам гап мезанем сони фикр кардам вай кардам ва камераи гӯям сони вай бигузарам тӯри мешавад адош клей мешавад сони ман ҳофизиви хушам буд ан селфи нӯ давз ашӯла хони ва съёмка кардам ба ё масалан солҳои нав мешуд вай вақт мо камера чи заказ мекардем карнавалу ҳамихе чизо наврӯзу суманаку кӯю ҳамихе чизо буд камерачи меомад ман мегуфтам ки ту ихе сём кун ту ихе сём кун ҳама қимат камерачи мо буд ҷам вай буд камерачи ким ани ким зӯр артист чихе аллакай конкуренсия студияҳо буд анаунба ман мефаҳмодам сари монтажаш барафта мешитам медидам чихе кадост чо кадост ҳамаша медидам хулас як рӯз падарам селфи нӯ ё да будам эсам бинем дурни мактабхонӣ группа боло знаменитӣ буд мо квм буроим группа боло мешидем 4 кас тақлидкорӣ ҳамихе корое мекардем сони ҳамихе гап шуд ки кастинг шудосу якташ рафтагӣ аз группа болою одам кофтост ҳамихе гӯши мова омад сони ман пиёда эсам намебурод барф бордост вай вақто барфоям нағз буд ҳозир барфам нест ҳамин пиёда хони урмонов омдам ваям аз ёба кун ҳамин пиёда омдам таги дарашон ба эсам намебурод таги усталчи шитам барфа тамошо кардам таги чироғ ба задост натонистам даромда тарсидам хиёлам даром группа боло солист шавам мисол ҳамихе чизо буд нашуд хулас гашта омдам вақти юреки ваям омаде бо детством омад ҳамон вақт бо омадам падарба гуфтам ки падар ман артист мешавам ашӯрачӣ мешавам гӯям вай вақт падар начальник таможни будан якун ту ҷам наҳоро буд ҳозир туи наҳор ба якун ман фаҳмидам шумо инқадарам падару модаро розӣ набуданд ҳамчун касб намедидам ҳамчун касб намедидам сони ман гуфтам ки ҳамҷанда синфи нӯ будам ё ҳофиз мешавам ё ҳофизоки кор мекунам сони хай вақту соат рафт ман сценарий навистани сар кардам вай вақт сироҷиддин худоимерганов аз ишқи ту ёрам девонаям бурояде буданд биёи азизам бурояде буданд акун гапам ким мегузарад ҳамсояҳо мегузарад як 3 маҳалла болонда як рӯз шаб борон буромда рафтам ҳамаш каланда ин чизо ягонаташ коғозан не рафтам гуфтам ки сироҷиддин бе ако ҳамихе чиз ҳамихе сценарий ҳай бид ман ҳамуна съёмка кунам видео кунем ман ҳамихе видеочи нав гӯям агар ё тӯешон мӯл буду камерачи нав ҳамин клипа дарорим шаҳр ба вақт кам буд ихе чизо гӯям агар вай одамам падарбои вай кард зегӯям мурғи дилама сали вай шуд не ё шумо зӯр шуд ман сони мекунам гуфтам ҳамунҷаам дилшикаста шудам хеле ки мегӯянд тарбуз ақулту ғалтӣ ҳамунҷа нӯҳум силф гира када ҳамунҷа омдам хону омда як маҳалли мантифона мондам сӯроб отаев буд оши палаву алачизе як гала чизо буд музикаи мондаму биёй азизам хубам гира кашидам як маҳалли бувам омад гӯ дига хай ҳамихе инҷара падар модар намон достон чизи нағз медигим бе сироҷиддин баравам назараш нагиф гуфтам сон падар омда гуфтам ки чока досту тинҷими зе гап ҳамихе сироҷиддин баравам назараш наги якун гира медида фарзанд ку ачка гуфтам ки ӯй ҳоле худо хоҳад ту мебинӣ калом мешӣ ҳамин кора мекунӣ худо хоҳад ҳама тагидарада пойда меистад гуфтам ҳаминҷа ман оҳ киштаги буди ҳамин намедонам як кӯдак будам ганда оҳ кашидам расо ачимишкида гира кардам ҳоле мебинӣ гуфта ман ба қасд алламашон омда зешон сӯхта якта камери пеши бозори ҳамин 9000 буд каричи ҳама
توی میرفتگی اپراتورونده 3000 بود. من یک بار 9000 گشتم. اکو چون کنم اداره کالخوز بود. میرفتم گلای سیامکا میکنم. انی خودم собственный напанал а Дубай заказ кардагӣ мебиёд эси мерам сёмка мунам единственный дадом ман ба дастгирӣ кардагӣ ҳамин чиза харидордагӣ тамом дигараш би ҳисобаша ёк ҳисобата ёк мерафтам гулчои назик мекардам шах мекардам алзе мекардам ин мекардам вай мекардам сони аз ҳамин вай сар шуд карьери ваи ман не клипмейкер не ман аввал тӯйба мерафтам айсоби сак гавдам калон буду экун падар корошон наз вай наз ҳамин чиз сали шарм медоштам тӯйба рафтам ба ин кори ну шарм медоштам сони ман гуфтам ки ман вай хариданам дако компютер пулема кор кардаму Pentium 4 набромдагӣ буд мана ин золотой мяч ёнашанда вай буд компьютерный магазин буд ҳамунҷа ман якта пеши вай гифтам компьютера пеши компьютера харидам Pentium 4 вай вақтанда ҳама Pentium 3 меги камера шудми вай шудми акун ин ба программа установкадан накоми тагидери ин ба мерам тагидери вай ба мерам телефон сотови набуд ایسام نمیبرد تگیدری این میرم تگیدری وای میرم نیست هم میشد نمیشد فادو باس فادو سهرونده اسننده bu alamni bu alam zo'r mexaram guftam pula jam kadamu va yerda programmist bud pula dodi установка kunondan aku yod gishtan dako to'ya syomkada mebiyon montaj mekunam to'ya chiqib mekitam chillagrezon bud vay vaqt chil somon chillagrezon o'shanda kasetahoy raks bud kasetahoy donidagi raks bud hamma qiymat vxs ha man aku xudimni soxtanam daku dunni video va dunni montaj be kaseta öy man bud 25 so'm bud de 25 so'm hozir ham jan derivanni budni be fikram esam be ne pul 25 so'm be gifte rafta syomka kada omde 40 so'm be montaj mekadam o'zi fahmlasidan chiqay fahmidan 25 so'mash kaseta 15 so'm vay tomada kor tomada be hisob ne koram va nes 40 so'm vay be montaj be diga kasbe bu aksi xud tomada ha второй чизе и монтажаш zo'r Farrux'a монтажаш zo'r gitdi то есть вы вкладывались вы вай нома тома вай kor kadita сони анум işte прикол каде бутон ку территория ему шумо жубуdik aha mujhe sarfidagi ujanda shriftoi xet plik tu mebroma va pinnacle ki montaj etadi tu tepcha hozir nima hozir to'y benit hozir kun ganda voymay vaosh be вплоть до love story чиз боша ман ба як 5 та амин вайди аҳама вақти монтажи мисоло чӣ нефси доза шумо 2000 ку мактабхон будам да даде 2002 хато кардам 2002 ҳамунҷанд ами эффектои аҳама популярни чӣ буд тӯйбе факча буд шах кадан ҳамун вақтанда будме вай эффект неде вай а компютер неде вай мегифози зе мекутам микшер мекутам сараша микшер мебуромад шахшаха номаш буд вай мана шах кунед мекутам ҳамин буд ку мана шах кунед инҷо шах мекунад инҷо дарши бо картина мебурам патара ку лапанга мехе чизо буда эхе чизо буд сони хуллас монтажа гӯед аку 40 сӯм додам ҷом дар кад ку як бор додам ду бор додам заказ зӯр шудост ҳамаш нақс вай кадам монтаж ёд гиштан накунам пинакла мондам ҳама чиз ҳай сёмко рафта омдаму загон кадам ави буд унҷанда загон када парофтам видеои ҷоша кофта ёфтам компютероли дагирондаро медонем халос пуска медонем халос чо кадам домоталбона гифтам монтажа сар кадам сахрен мекунам сах мекунаму хон мерам пагрӯз хеста мековам ҳамун чиз нест вай куҷо сахран шудагӣ намедонам бо аз дига мекунам
باور کنید یک 30 بار که دیگه من خطا نکنم اینجا فقط راست گفتن نکنم 30 بار توی دومات آلبوم مونتاژ کردم فاصله время кофе یونمان هم تو уже азиат کردم ده واش گوجونده داداش گوجونده زده می پاسا سخنیت که واسید نشده ها یک مالی چخه شده акноча кушода шуд гуҷои зер кунам як мали бенам айку ҳами домоталбон бовар кунед номои оча оча ача ача ҳамхе номи бесар айку як ситам ту сахренонеде значит инчо сахрен мекадаст мегуфта сони секин 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 менам хиёд гуфтаги ҳозир шогирдо дигар хел ку кораш тамом на раҳмат на пул шумо худатон ҳамаша ёд гирифтед хед вай компютер пентум 2, 3, 4 بود دیگه 4 من خریدم последний версия بود حالی مانیتورش یگان از جربه شرکت هیچ کشور اگر خانه اون کس میرفته که شیطان من اونجا کلکسیون نشون میدم رسمو نشون میدم من رسم میکشم من میبینم راکورس اگوجا چخه چیزه حرکت میکنم که اون جاهای بینور نفرات بعضی از کلیپای میبینم تنقید نیو لبی جویو تگید ارچهیو پشت آبی لایقیو همه خیلی زاهای من از این خیلیه کن آری گفتتان خودتون ساختید ساختم باید دیزی اینترس نگویم گفت ایسام نبرو منطقه یاد گفتم می یا بلاکده چوکدم دوف با کار کنن نکوکو کودک بود اینجانده یعنی زیبا بچه کپیراترانده میرم سمکلیگ گفتی گفت نیستم وای وقت چوکران نکو افرملینی کدام نکو обложкае кассети тоиша ҳамту гирадагар ҳамту ҷочаш будага донид ҳамуҷо ман сурат гирифтаги худама чишмаме ҳамуҷо монда номери телефонҳои домашнию эсоси коркарди фаррух ёрматов ҳамуҷо сар шудаги ҳамун вақтан мекардем скотчи калон қоғоз ғос буд кассетаи дамаша ба зӯр медаромад одамо жалоб мекард ки ин надаромдоз канда патто мегуфт реклами худаме So untu injaş be suratçı zede suratçı kelin domotu. Fark xudoşon 30% Farruh Yormatov 40% mezedemu. Ve sarşevi koramdı. Xudama ham xey reklam mekanam. Sarafanlı radyo budde, xey na radyo stansiya budu, na digar çiz bud. Hozir benitki futlar mana meqida. Ha, xey xo'y, hozir oson shudagi. Hozir mebin bu. Video magnitofonval mebrot, disk. Agar این برنامه hozir 700 meshad git shogirdoy ham mebin. Chixey shogird, chixey vay mo chixey yod giftagide. Chiroqon memud vay vaqt. Vaqti chiroq ba avqot nakoyda montaj. Chiroq Murat xo'p, chiroqqa diagramda xon meraftam. Diagram sar bekam. Ham sar уже mozg adatkadagi bud. Disk запуск небенед. Диск яхта DVD-ром ба шумо як рӯз ба чанд та диск запуск мекунед ҳозир? Яхта ҳам хуштон намебиёд. Флешка ҳаст. Флешка. Диск фурӯши чӣ хел буд? Видео CD модда буд. Пул набуд рафта хирдан ба обложкашки. Ва як гифтагию ман Озода Нурсаидова кетма модда буд унҷанда. Бозор ҳами гримед мекард. Ҳамун мебаравадми? Диска овардаги DVD-ром ба гифтагию парофтаги яхта DVD-ром ки представить кунед манам ки мешидам. Запуск мебарад. То саҳара дига ҷо кӯчидам тараққӣ кардам ман светдор ҷо кӯчидам уже элитта шудам де якумин опитон Мижгонаи Мирзо шумо рафтид хонаш ба таклифи шумо ҳамин буд ки як консерт кардам ё ин ки чӣ хел клип ҳамуна продюсер шуда бироадам ҷанда ман ҷизаи номонам буда өйгада мекардам сон якта айём буд ошнам сал современный продюсера маноша фаҳмон ман ба мисол ҳамин як каса гирифта ту тайёр кунӣ мисол амҷомаша бени гуфти ту да директори мактаб чихе мисол ҳамун одам гӯдага ҳамун чиз меша ту просто як каски кор мекунӣ агар ҳамина продюсер монӣ ҳамин чизҳо тӯра меёд ҳам спонсор ба мисол тӯра меёд алоҳида нею ҳам режиссёр ҳам гапаш мегузаштаги чиз ҳамин чиз гуфтаги буд ҳисоби ҳамун ман ҳамуҷанда продюсер Фаррух Ёрматов гуфта ҳамин чиза пешниҳод кардагӣ сар кардани клипама гиридагар Мижгонаи Мирзо ки чӣ хел сар кардагӣ ман ҳофизковия сар кардам ки чӣ хел каран дар кор ҳамин чиза музыка навозия Илҳом ва Дилафрӯз буд дуэт. Я вақто ани гримели. Сони гӯм агар мани хе инҷа мери ман гуфтам ки биё набошад. Ман то якта клип мекунам, вале ягонта клип накардем. Ман то ягонта клип мекунам, ту ман якта ашӯла тек гуфтам. Полный запуск каде.
برای میشگانه ها کلیپ قیمت کو سرود давай گفت давай سر کن گفتم رفتم خانه کلیپ چاک کردن دکو یاد گرفتم نمیدونم اونجا یوتیوب که развитый نبود خیلی رستم آشنام بود رستم گفتم رفتیم سیامکه کردیم دانی دیگر وای کلیپ های ممکن میداند شاهو ملکه ساخته بودم بارس به تو در تخت کند شکر شکر کده یک خنده‌ای دلکش بیزن همین خیلی شوله بود همون سیام کردم مانتاژ به اپتام زور شد کو 300 بار سخرین میکردم کو هم تو آمدم مانتاژ کردم уже ویگاس برام دیگه بودم جانده مانتاژ کرده تیام هیچ کیم باور نکرد Что это вы? Я логотип میزدم логотип фирменный حساب فیلم خیلی логотип Студия Эйджот, студия ها سونی همون وقتی پیشانی شیر کو پیشانی کمتر شیر ده هم یگانس کنیم یگانس میشه همون وقت همین خیلی وای چیز برام دیگه بود که هم بیز لگاتیپ کلیپو نبرو کلیپ گرفتم ایسی میبرم لگاتیپ نمیزند ایسی میبرم لگاتیپ نمیزند کلیپ زور سون یعنی مالی وای آدم خودش میگیرد و استیور میبرد تلویزیونی ولایتی همون لگاتیپ حسابی محصولاتی همون آدم میشد ده ما فاروق یورماتوف نویسیدم فاروق یورماتوف نویسیده گفتم وای وقت خیلی ها شد فاروق یورماتوف می نویسیم همه زکانه پرودیوسر باشد گفتم خیلی خلاص و یا دیدن کلیپ معقول کردن همش زور همش 100% وقتی که پدر مادر همه مشتیم یکم روزی کلیپم میبرفته که اینترس نه اتیزور همه تلویزیون بشتیم که یک مال کلیپ سر کرد که همین لگاتیپ اند فاروق یورماتوف نیسته همین این تربوز می غلطی دیگه عقل تو همین واق عقل تو غلطی می من حالی بودم تلویزیون میکشم رادیو میکشم گفتیم ها تلویزیون نموندم لگاتیپش نامی من نموندم الهام و دلافر سرود فلان الان همش اهمیخه سونه شما مقصد موندید که تلویزیون خود رو کشید ها اول تلویزیون خیلی نمیبیم جاغمون مولشه نه میبیم حسابی همون کلیپ دادم می گفتم اشوله گفتم و زبط بودم و خونوندم خودم بودم ابرازوانی هیچی نیست است آخه سلوخای فقط میل گوش میکردم دانی دیگه یکم میزگان میرزا و برات اشوله تو را نای تو تنها توی دنیای زیبا پرستاری بود نام اشوله کدیم زبط کدیم کلیپ سر کردیم کلیپ ها اونجا تلویزیونچای خیلی LG بود ماننده دیسک میفروختم که آدیس مگزین گفتم LG موندم موندم آدونی قوم LG بروادم گازیتای زدم لحتای پروفتمو دکاراتسه زبدیشه نمیدونم نکیمه دکاراتسه که دوستیم دست یکی نامش دوسته ساختم دیگه چی ساختم و سیام کرده بروندم که او این کیم برامداست کلیپو سخت زور وایمه سون رهی دیگه جای یافته جهانا رو کار به درآمده نام نیستم برای نام اکون برامداست هم تو برامداست پرودیوسر فرق اساسش همینه آخه باش یکم کلیپ دویم کلیپ سیم کلیپ چهارم کلیپ انا دیدید که دیسک میزنم که زبورنی میبرم دیسک به زبورنی به میزگانی میرزا یکم میسته تگاش به ارشو پرشو همه میزنم من نمیخوام که زبورنیکام همه جا بوده دادم زبورنیک تیار دیسکچه های میگیرد میزند انا میخوام ساختگی عموما فارق بهترین از بسیاری کسی ممکن معلوم شد که تا چی اندازه شما همون قوت خود رو صرف کنید برای پیشروی هر یک پروژه‌تان عموما اگر من ببینیم اگر پروژه شما گنده زور بود پروژه شما مریم حافظه پروژه شما دوگانه ها باز یک چند پروژه های خودتان بود به غیر از این باز رکلام تلویزیون و رادیو عموما از قیمت پروژه های شما اگر گیریم از همه دوست داشتهتون کدامش سرش به همش ناز میبینم آخرش به مونده میشم
Rostig gap. Monda میشه. Monda میشم. از همش همین خلق احساسات دارم. نه hozir yaki az proyekti hozir do'stdoshlarini man go'yid agar akun nomi popularnostiam ba korkadagi shin ganda zo'r. Soli 2009. Ага. Ganda zo'r ya, ganda zo'r du. Akun hammash по-своему нас. Uyman. Hammash bachoi khudam. Man gandam bilan namitonam. Ну, معلش. اگر مثال همش ناز بینید نظری شما از همه پیشرفتش که به شما هم مبلغ از جهتی ویش گیرید فینانسویش هم از جهتی اقتصادیش گیریم اگر کدومیش ما بسیارتر وی آورد مبلغ آورد کدام پروژه گفتی روزا успешный میگن کن عموما سیستم کاری من مولتر نومان به کار میکنم عموما مبلغی قدر بسیار هم نمیبیاره نه مبلغی بسیار فهمم برای نومتون بروردن یاردم کدگیش از هم حاضر بمیم 5 سال دونه شد دوگانه ها شد دوگانه ها резонанси یعنی افکتی دوگانه ها از گندزور زیادتر می؟ بله این تمامی جمهوری ده نبینید عموما проекти дугона ҳо ва агар омада бошим агар проекти дугона ҳоро шумо чӣ ки ман медонам пеш дар телевизиони диёр буд чӣ шуд ки шумо проекти дугона ҳоро ба телевизиони худ овардед сабаби проекти дугонаҳо ин манижа сатторова донидага рӯшан холчашай дугонаонда ҳозирам ҳаст хай инстаграм ба мо гав задем ҳамихе мо проекти дугонаҳо мо ҳамихе идеяҳо мо ҳаст ҳамихе пешмерафтагӣ гуфтам ҳам нақс дуруст хай ҳамихе гав задем сони як рӯз шуд ки ман бо биромад духтарако худошо ман хай муборакбод кардам вай диёра ошно шиноси худам баҳром нигматов ман онҷо вайрон карда ваҳое гифта наметонам хуҷанд майда хай биромад ки мо онҷо мерафтагию мо я продюсери мекунидми дастгирӣ мекунидми сабабаша пурсидам хай сони омдам ҳамихе сабаб буд ки як дарги мо киди вай шуда наметонем so онҷо браваду кор накунадам мешад кор кунадам мешад хай ман ин проекте омад духтарако ҳеҷ чишон нест идея ҳай идея ба маъное ки мо ҳами 4 касу кавеншко баромад кардам тайёру чо кунем чихе кунем ҷизе кунем хай фикр кардам ин формат дар тоҷикистон нест юмори мурской ҳасту занона умуман набуд бошадам мадако қӯш мешуд дуюмай буд де худаш как отдельно ҷудо як лоҳияи занона набуд сони фикри ақидаи ман ҳамин шуд ки ӯи кардаму гуфтам ки хай биё ин барнома мешад телевизионам ба ҳамин духтарако хай бурод донад донистааст надонад не ягон хе ойлик ваъд додагим нест разу мегӯм ама чунки баъзе комментариён ба ту ойлик надодагию ваҳоб рафтагӣ мегӯм хулас ягон хе ойлик набуд ҳама барои рейтинг кор мекунад иҳоям масалан спонсор биёд сон пожалуйста 50% ман мегирам 50% ваҳо агар спонсор ёвад 20% ман мегирам 80% ваҳо мегирам ҳамихе буд гавзанон аз сар нияти нағзи хулас проект сар шуд сёмка кардан сар шуд сценарий нависӣ сар шуд то истеъдодаш буд менавист ман ёрдам мекардам нашавад ҷои рустиш нест дига ҷо дида камтар айнҷа гифта микс мекардем мо нагӯм мо қаламамо сахт ба қувват як бало карда мебурондем мошин ҳай мошин ки мерафтем ин мекардем вай мекардем хай хулас манижа ҳадиса дилрабо
Madina. و من گیفتم جمع کردم یک بار پریستانویت شد این چیز پریستانویت شد سانی دوستای عزیزم و تاجیک شو همون کنید نقض میشد با از من دلم موندگی بود ده میشد نمیشد نمیخواد بی وقت میبود با وقت میبود دیسیپلین نبود دخترها کدی که سال قین ها سال قین دیسیپلین نبود من کمتر سیام کردم یاردم کردم حالش میموندم سانی همون بچه ها همین خیلی کنید از دیگه واسه نمیتونید نقض میشد گفته سوال داد خیلی مایلش باید با پاپیتاسه میکنم گفته و دیگه شاگردی عزیزم حاضر منه جدا زور شده برفتگی استعداد داشت بلند همونه گرفتم و 3 سال من کردی تربیه منه گرفتگی خطا نکنم 15 ساله آمدگی بود پیشم مادرش گرام دیگه بودم خیلی همونه قش کردم و یک سرایندگی بود یعنی اثر دیگه در دوگانه ها نبود شما باید تکلیف کردید دوگانه ها بود تا این خواهی سانی قش کردم همشه قش کردیم و سر کردیم خلاص بوتان با کلین دکار نمیدانه دیگه تمام جمهوری پهن کرد بیرون از اون همون ایده کی بود همون صحنه چه و ایده دخترها خودش نوشتگی خودش نوشت یعنی یک تقلیدی و بچه‌ها چه خیلی کوچو گام میزنن خودشون نشون میدادن بودن این تقلیدی بچه‌ها ایده ما بچه‌های دخترها نشون میدیم این ایده ما مثلا بعضی جاهاش به همین هر سحر شینام بوام زنگیر میگد من این جنبه آمد این گپای من سانی уже مکتب دیگه شد من گفتم که قانون دیگه شد من گفتم که منه همه در خود نمیبروی می نویسی میکنی من این کاری تو این کاری تو این کاری تو تقسیم کردم وقتی که سیناری نویسی در آمد 11 تا من بس که هیچ آمد برای ادبرینی من دیدم 1 2 3 4 5 چند تا خط زدم یک تاش همین بوتان با کلین دکان نمی اما برارامی نه برارامی من در شبه بودم ده جیزه میگد آدمو خیلی نقص ادابریت کردم وقتی که سیامکو برامدیم اکن دخترو دویده میبینده فرق کو همین اول همین سیام کنیم میگرده تا نه اول اینشه کنیم ما زدانینده هم تو سیام که شما اکو التیماس همون وطن کنیم دکار نمی سیام کنیم همه خیلی اخیر نمیکنم ما گفتم یخی عمده نشه خیالش همون سیام کنم خیلی راضی کردم منه مثلا اکو التیماس کنیم گفتم خیلی دوای سیام کنیم شین ماشین بشیشت 1 2 3 برفتیم زدیم مانتاژ به رفتیم مانتاژ کردم یک محله اکو من نمیدونم ده شما وایم خودتون یکی احساس کردی نمیداشت تو خیلی گریزی عموما من این زگم سیم جا بود ده دوگانه ها حسابی نه من اقدر حالی вкладeme موندگی نبودم монтаж کردم یک محله رکلامه ساعت دادیم از پروژیسور فاروق یارماتوف جبدیشک فرماتین ناو دختر رو یومر گفته ساعت دادیم همون پورچش من بریده پفتم وقتی که دل رو نوادو بوتان به کلین دکان نمی بچه ناز میگه پرفتم اینترنت به پرفتم هم جا پتام همین خورافته خیستگی میدونم شب خورفتم سحر خیزه مگر تمامی سوسیت های پروتینی سوسیت همون چی بریده پفتگی دخترها میگیرند بچه ها پریکول میکنند ریکلامه گفتی و حضوره باید که مم شدم خیب حضوره گپ ما زبانی خدا ما گیریم زور شد میگیم گنده زور الان به همین بوتون دوشنبه همه جا چارچوب پاس شد من حیران شدم گروپه های شناسا برآمد گروپه های تو کلان شونده های برآمد این چیز خیب شد مقبول شد خلق به وقتا خیلی ابا ساعتیم چی یک محله همی 100 میتیم که یک شبه خورافته خیزم نمیدونم ناگفتنی قریب 5 میلیون شده پراسموتر خیلی که میگه چیم اکاسخانه برآمد
просмотров, ютубам ҳамин базур рафтосиги будде 5000 одамаш буд социальный сети ютубаманде хезам 7000 алга худди афти яхта ҳамун скетч вай бо чанка одамо скачат чанка репост вай миллионно шуда рафта ҳамун як рӯз ду рӯз ҳамин тит шуда рафт 11 запасайку 10 запасайку шад дуёмиша пафта 100 000 реально шудаги 100 000 просмотр ये духтарова гап нест хай ганда ваҳоям будан норозиҳоям тарбияшон нест масалан духтаро бутун тарафи духтаро шуд бачаҳо мӯлиш маъқул акун ҳайку всё равно як нависандаҳои машҳури соцсеть ҷонбошкада хоншон менависанд дуюм сеюм рафт бовар кунед ҳамин як ҳафта 30 000 шуд подписчик ҳамин мебурод аппетит кушода шуд акун гуфтам давай ҳама кора якшеду мемониму значит ҳамин чиз ҳозир халқ талаботаш ҳамин чиз ба ҳай қуввата мепатоем то ҳамин рӯзе худо хоҳад хато накунам ё 19 август ё 15 август як соли расо мешад ҳамин сол ман то ҳамин як соле 365 мебарам гуфтаги скетче аку фаҳмиду гиред ки ҳозир 244 ҳозир данное время дароид 244 скетч парафтаги ман хона рафтаги де барои ин проекта буровадам ҳар рӯз якта як соат ба якта чиз мебаравад ин меҳнат ин кор ин сценарий съёмка монтаж духтарова анҷом обед хай ками мӯлме ҳамаш кор спонсор ёфтаги спонсор обед метиҳад анҷом метиҳад ин ҳамаш ба успех кардам ман ҳамаш ба кор кардам ин меҳнат баъзе касан мо пушти парданде ку пушти парданде единственное ҳамин занам нома мезанам сараш афти худам нестааст меҳнати беҳад барои дугонаҳо ман чирӯзчур калон кардагим ҳозир кор кадоси проект каде ҳозир данное время аз дугонаҳо манижа сатторова асоси ҳамун галзадаги ҳамун дилаш сахт месозад проекта ҳадиса ва музаффар бачи нағз ҳаямҷанда лақамаша бачи нағз ҳамин ҳастеш мондаги дуташ як худошон ҳисоби якка вай мегӯдмед кори якка мегӯдмед зе мегӯдед сол ҷудо шуданд акун намедонам гапи киҳово даромдан намедонам чокадагишону ман намедонам илоҳим барори корашон тиҳад савзан ман ҳамина барои худам медонам ки это моя школа шумо тарбия кардед вай куҷо ки вай лат хӯрадам ман месӯзам бурадам фахр мекунем ба фикри ман на танҳо шумо кади манамин ҳодисае ки шумо як шогирда тайёр мекунед якчанд вақт мегузараду вай шинохта мешавад вай албатта меравад ягон чиз сабаб мешад ба фикри шумо сабаб дар чист ки ҳозира мисол вай оё продюсерон ин этапба тайёр не вақте ки шинохта мешад ку ситоре кор карда наметавонад ояндаш ба ҳамун кади ҳамун талаботаша вай ба ҷо оварда наметавонад чӣ мешавад назари шумо барои чӣ гуфти рӯзҳо тикучка мегӯяд ку як продюсер якта артисташ кади як 10 сол кор кунад 20 сол кор кунад ҳамихел намешавад якумаш ин варианти якум беҳтарини гуфтагитон якумаш ҳамин ин чиз ба мо тайёр не шоу-бизнесам не так уж развитый ҳамту ӯй кунед агар айни ҳофизоям буронага уже спонсор дако неваҳова пула дупалах кардан намехоҳад ин чиз аз сар омдагӣ ӯи манба ин чиз мумкин набиёд инҷа веде чунки вай дига менталитет дига ман ҳамин халқи азиз ба гуфтанӣ ки овози хушрӯ ҳусни зебо масалан гирем талант мегӯяд таланти зӯр ин танҳо 20% кор
пушти он касбе як гала одам кор мекунад нағз мекунтон Зайниддин Каримов ҷиғзентон. Умуман ман дар бораи шоу дугонаҳо чӣ гуфтанӣ ҳастам Далерҷон, ин проект буд, ҳаст ва мемонад. Оянда худо агар хоҳад, ононе ки омадан рафтанд ба ваҳо барори кор, ягон кас хафа не, чунки ман то ҳамин шоу дугонаҳои 15 сол таҷриби корим ҳаст. Сохтам якчанда проектҳо кардам, якчанда чизҳо кардам ва оянда бо мекунам чизи нав, чизи беҳтарин ҳаракат мекунам ки ин проект вай проектҳо беҳтар шаваду мухлисон як баҳра баранд. Ва дугонаҳо ба мухлисони шоу дугонаҳо гуфтанӣ ҳастам ки рӯй афтода нашавитон, дугонаҳо мерад, кастинг шуда истодааст, духтарои аҷоиб омада истодааст. Умуман ба куҷо муроҷиат ка метавонам? Агар ягон мухлиси мо ё тамошобин ба инстаграми директи шоу дугонаҳо метавонанд нависта. Бале. Ва ҳамин дар ёни ман дар дугонаҳо Ҳадиса Сарқаева, Манижа Сатторова ва Музаффар Мирзоев ҳаст ва дутта дига духтари беҳтарина мегириму боз развивать мекунем. Ҳамин гуфти Амирҷон шоумазговона бисёр хуб. Умуман Фархо чӣ хел ки мебинем мо акун дар аввали интервю гуфтед шумо худатон умуман ҳозир дар наздикиҳо ягон план доред ки ҳамчун ҳофиз ё ин ки ҳамчун ягон актёри ягон кино ё сериал худатон аз паси камера ин тараф гузаштан ба ниятатон ҳастме? Ҳам 50-50, чунки ман мебинам якчанд продюсерон ва якчанд одамоне ки ҳамихен пушти камерао кор мекунанд, худашон баромада истодаанд. Ман ҳамин чизро медорам ки ҳамин корро накунам. Хиёли ман. Лекин ёру дӯсто мана мисли шумо мегӯянд ки буро хай афтат ҳай камакак каду бастат ҳай чӯ намеброӣ? Мумкин сар кунаму Далерҷон як эпизодҳои мисалан Люк Биссона бенед, кинои як ҷошме мисалан Полша як шуда бозӣ кардагӣ ё повар шуда бозӣ кардагӣ, мумкин ҳамунҷо ошпе худама нишон диҳам. Лекин ман як сценарий навистагӣ, сценарий кино, ин оянда номи кино Дадо ҳисоби ҳамин фарзанди калони ман 11 сола аст, то 15 солагиша мумкин сёмка кунам. Ҳамин чиза раҳба меандохтагӣ, лекин ин мебинам. Ин чизо ҳамаш кино сёмка шудан, клип кардан ё ягон проекта создавать кардан аз серия. Вақте ки хона тинч, ҳама ҷо тинч, масалан ҳамин чизо шавад, мана худо хоҳад тинҷи амонет яд, давлата мо обод шудааст, тинҷи амонет яд, ҳама кор нақс шавад, мо ҳаракат мекунем аҳли фарҳанг, аз он ҷумла шумҳо чизои нав додама барои халқи азизам. Фархо, умуман ба фикри шумо се хислати асосие ки продюсер доштанаш лозим аст. Сета хислати беҳтаринаш кадом хислато шуданаш дар кор продюсер ба? Гапаш гап шуданаш дар кор. Як. Сони чӣ хеле ки устод Илҳом Урмонов мегуфтанд, продюсер ҳамеша шуданаш дар кор ки ҳамун одамои кор мекардаги ту ба қувват шуданаш дар кор. Саволаш ба ҷавоб доданаш дар кор. Ҳам музикални, ҳам образованӣ, мисол 100% донишаш дар кор. Ва хислати нақс, муомили нақс, муомила чӣ хеле ки мегӯянд мора ахонаш меброра. Акун ин аз тарбияи одами меомдагӣ зависит. Вақте ки вай мебиёд, вай по правили ман кор карданаш дар кор. Вай агар зӯр мебуд, масалан гирим худаш зӯршуда мебирафт. Бале, намеомаде хуҷаин ягон кас сарашми намеистад. Ман барои ҳамун ягон шогирдом хафа намешам. Масалан рафтан оянда кор кунам, ман медонам ки это моя школа. Ҳамина ман в душе знаю. Як ришта ки му фундаментиш да, старт масалан. Ин чизои ман ҳамаша медонам. Фархо, як ҳамин саволи вай. Ҳамчун ҳаҷм нигоҳ накунед.
мо мисол ҳамин шӯхӣ дар территорияи юмра меояд дар дигар ҷо ҳам вақте ки мегӯяд ки албатта он вақте ки Фаррух Ёрматов ягон хел трейлер ё ки ягон хел анонс тайёр мекунанд, албатта ҳамон воҳима ҳаст. Албатта диктор овози ҳамин чӣ гӯям қудратдор хел овозкарӣ вай мекунад. Ҳамин чиз ҳамин вақте ки меоядку ранги ҳамин киноҳои ини Голливуд бо ин баъзе вақт мешавад. ҳамин чиз шумо дониста ҳамина мақсади асосӣ кида мекунед ягон мақсад кида ё ин ки худатон ҳаловат мебаред ҳамин чизда? Акун у меня есть свой образ жизни, мисол гирем, ё масалан почерк сони бовай. Аку ина особенно ман аввал кайфият аз кори худам мебарам. Дадом мегуфтанд ки ким агар кораш мазза кунаду ҳузур кунад, ҳамун кораш пеш бемерад. Ман корама чиризчур нағз мебинам. Ҷош мебиёд ман ҳамун чизоро мисол авоз расийский, масалан дига ҷо ман мехарам ай чизе. Ман пул вложит мекунам ва чизи худам мекунам, на спонсор, на вай. Ман ҳамин меҳнат када внутренний мири худама, як ҷаҳончи худама сохтам. Значит ман пайхас када ки бошед ягон чизам ҷудо шуда меистад. Масалан аз трейлерои дигар компанияҳо гӯем агар сал ҷудо шуда меистад. Яъне ин як фарқияти шумо аз дигар кас ин почерк гӯем. Агар ҳамин хелак шумо роликҳое бинед ки сараш ҳамин ну хандовар бошад ако ҳамин хелде ҳамин бошад но якта чиз ки дигароям ҳозир яъне ки ҳамин чиз кор кардааст. Асосӣ чиз ҳозир бисёр мисол меҷанда бачаҳои талантлива ҳастанд. Мумкин одамоне ки ягон хел лоиҳаи худашон ҳаҷнигор суруд. Асоси чиз якунин спонсор, сарпараст накун. Ман бисёр шунидагӣ ва дидагӣ чӣ хел шумо спонсоро ки муомила мекунед. Ҳаминанда ягон хел формулаш ҳайме ки ҳамин одамо мисол шумо гӯеду секрети Фаррух Ёрматов дар вақти муомила бо сарпараст дар чист ки вай бо розигӣ ҳама вақт бронда меравад? Доверие. Ман намегӯям акун ҳама кораша вақташ ба када метиҳам. Шоу-бизнесу, масалан монтажу видео ва ин чиза точности гуфта намешавад. Тим более сатҳи уровни кори мова. Чӯе ин гапа гуфтасиям? Техникаҳои мо позволят намекунад. Шароит ҳоли намебардорад ки масалан гирем ман ҳамин ҳозир ҷора боис сёмка досам моя. Ҳамин хел шароиташ нест ки ҳамишаб ҳамина сахтият де. Лекин дига ҷоҳонда ҳамин чиз ҳай. Мумкин ҳозир хоҳад прямой сад медод, якбора запис мешуд, не? Ин чизо дизегӯм ва яша мегирад. Секрет не, ман росташа мегӯм. Ягон хел секреташ нест. Росташа мегӯм, сони ман кӯҳна омадагӣ. Шумо мешиносанд бисёри сарпарастон? Масалан сарпарастон баъзешон 15 солаи ошноҳои худам. Шиносои худам ё кӯна омдагӣ. Мумкин ёри дӯстои худатон алка бизнесдор шудагӣ ҳамо фаҳмед. Аннол саркардагиҳо да ҳисоби. Масалан ширкати малошини Радашта гирем ваҳоям 20 сол шудагӣ. Ҳамин вай сол 20 сол шуд. Манам 15 сол шуд. Вақте ки 5 сола буд ман буромдагӣ будам. Реклама, авоз ин чизо ҳамун вақто развиват шудасаги буд. Ман ҳамун корҳои қибда омда якумаш шинос шудагӣ, дуюмаш ин сони ростча мегӯм, сони сеюмаш ин хотя бы 50% корама вақташ би иҷро мекунам де. Хе 100% не, чунки ҳамаи дилаша гифтанда ко. Масалан шумо мебиёд ширкати Сисе, малошин Радас мебиёд. Масалан гирем мана масалан гирем Азамако. Он тоже продюсер, мисол коллега. Ман ба ягон илтимос кунанд гӯм ки масалан ягон чиз кадан дакон гӯм, ман дили ваёям гифтанам дар корам масалан. Айсоби ҳамун хуҷам майда ку. Не гуфта наметонам ҳама ва ҳамун ба 50% ваъда метиҳам.
یعنی پیش از اون که یکون سرپرست شوید گفته رفتم به همون آدم کدی یک کانتاکت شد نجدکو یکون کارش بود که نتون دکو یا که یکون предложение که رفتم دکو که ما هم به سرپرست شوید ما منی کارتونو بود که نمیتونم. سانی چیزای نشدگی. چیزای نشدگی. یا خیلی که گم проверенный ده یک گله چیز کدام کو گنده زور کدام این کدام شو موزیک انا باوری همین کار کی نشون دادگی گفت کردن نیو کار کی نشون مثلا اگه است بیارگت بازی یک گله ده دیسک هم تو گرام میرم تماشا کردن میتونم چیزامو من با میگم که مثلا این کاری مثلا فلان سالم من این کار دیگه خیلی میشه برای همون دلی همه یخه میبینید سانی سرپرسته سیکریتش همین که یخه میبینید و کاری همشه خوشروکده میتید обязательно پرایس لیست میشه دو مثلا 10 تا آدم باشد و این نرخش دیگه 2 تا آدم باشد دیگه خیلی همین فریب نمیکنید کار پیش میبرید دلی همشه مییابید تمام خودشون میبینم من همون این چیزه اصل همون 2000 همون چند ساختگی من صفات به کار میکنم همون آدمای درکاری خودشون کافته میبینم وقتی که من یگانجا میرم من میدونم که نرخی من ارزان میشه توشه چون وای آدم شیشته است و آدم منو گوش میکند و میدوند که من به همون پول درکار من همون میریچی خودم گفتم که شما ساختگی صفات به کار میکنم چیز نشان میدم که так خودم спонсорش نمیتونم کنم یا مثلا проектای خودم به проблема не если я захочу я сделаю کار کردگی های ریسورسا تکنیک دیگرش همون به من صفتی کار رو نقض میکنید خودش البته برانده میبیاد فرق کو تصویر میکنیم اگر کینو سیامکه کنن بود درباره فاروق یارمات به فکر شما نام کینو رو چی میموندن؟ نامش اگر من پرسن نامش عذاب مام میگفتم عذاب؟ این چیزا هم تو نمیبیان اگر کنن اگر من حالی ні دستای این کار بیان это вот вопрос это как я вам говорю вы как бы и شما هم فیلم همین چیز به شما نزدیک ده киноиндустрия هم یک قدم مثال ده ممکن شما همین چیز بروید ما هم تو интересно بسیار خوب نظر شما همه خیلی نجدک میکنم من کینو درباره بیوگرافی مثلا بیوگرافی شما تصویر میکنیم فرق شما ماهی تیلوگی قبلید تصویر میکنیم و ماهی همچون در افسانه میگوید سه تا آرزوی شما به عمل میاد چی آرزو میکردید سه دانه вопрос قیم اکن و خیلی که ماهیچی تیلاگی آدمی رفتگی های برگردانده نمیتوند اینه اسکلوچیت میکنیم так آرزو همین پدر و مادرم تا آخری عمری موندگیشه مثلا از 65 66 باشن همونه با سری پولی بیخور شدن مثلا همونه با نغزی بینن دویمش این یک تا کینه اندستری خوجاند کینه استودیو مثال یاش چوپره مثلا یاش چوپره مثلا شاهرخ خان سیامکه میکنند مثلا مولی знаменитостей جهان پیخست کنید فورد فیراری همشون نامشون ده همین نام هم خیلی مهنت کنم ده کن ما هیچ کدن اتیاد مثلا ما هیچ ما مهنت کنده میگه همون چیز شد همون چیز شد مثلا گریم من از ما یک کامری 32000 33000 دلار خرید نمیتونیم ده حسابی دیگه جواب توشیکوی روس میکردگی های کی های برای همون یک تا کین استودیو زور نامی خودم به یارمات فیلمز مثلا وسایمش شاگردای انصاف دیه بهترین فرق کن عموما اینجا مهمونی وقتی که مهمونی میدم من بسیار وقت سوال میدم که یک سوال عجایب مغزر انتخاب کردیم و جوره باید کدام سوال رو شما میخواستید شنیدم
вайде мисол ман кадом савола интервю гирифтасиги одам шуморо диҳад ва ягон бор ҳамин савол шумо додагӣ не ҳеҷ кас лекин шумо мехостед ки ҳамин савол диҳам. Саволҳои аҷоиб неки. Ин чизбе ба вақтар гӯйтам ман тавриш намеомадам. Не, акой намедед. Шумо ҳозир чизе ки калтома мебиёд, ҳамехе ҷавоб додан гиред. Инҷа мисол ягон касе мо опросник намедиҳем. Ин акон саволҳое ки мо ҳамин ҳамчун Фаррух Ёрматов камераҳои қимати чед мемонем, телевидение чед мемонем. Ҳамту как инсон шумо чӣ мегӯед ҳамин чиз бигуфтаде? Ҳозир масалан шумо мисол вақте ки шумо кади муомила мекунам, ҳама чиза шумо назаратон ба уже аз шумо пурсидагӣ меодамо? Не, а? Не. Ҳамин баъзе савол ҳайку ки мисол шумо пеш Баҳромҷон Валиев буд. Ҳай гуфт ки ман ба ягон кас савол надод ки устоди ман ким? Ман намедонам ҳеҷ ким савол наметиҳад гуфта вай ки дига буди. Шумо намекунед ягон кас савол ҳайме? ҳозир устод гуфтиду. Ба фикри ман саволи шумо мумкин шуда. Отаз вай шуд де, дилба вай шуд. Ман саволтон сал хато фаҳмидам. Баҳром гапи зӯр гуфтиги мисол. Шумо ама медонедми ман ба кадом савол надодааст. Ҳама баъд аз модарам масалан 6-7 сола карда мактаб мебарадку. Муаллимаи ибтидоӣ мегӯядми. Синфҳои ибтидоӣ. Анамун одам ба раҳмат. Ҳамун чиза напурсидааст. Яъне муаллимаи синфи якум муаллиматон ким буд? Ҳамин чиза мехостед ки шумо пурсанд. Шумо ёдтон аст ҳай муаллими якуматон ким? Бале, Раҳмонова муаллима. Амри вай кади бинед ки писарама хонанда адо кардам. Яку чориша ҳам. Ман ин коро накардиам, ман ростче мегӯям, ман ин чизоро адат карданам дар кор, аз ҳисоби мо ҷавон эси медам, өсӣ медам. Ҳамин чиза якумаш ин падару модар ба ҳар рӯз занг задам. Мо байнои абед ба хача буд. Салом алейки нақс кардам. Саломатчӣ пурсида истодам. Сони ман ӯи ман ба муаллимама хиёлам як мава як бор ҳар рӯз не. Ҳичи не. Дутта нон. Масалан тухм мехӯйдаги чиз ҳозир, навод, тарбуз ҳозир, масалан ҷудо ҳамин кашола пулам нест гӯяд агар 25 сом ба дутта тарбузи калон метиҳад. Ва ман ҳамин чиза накардиам, лекин спискамро медарорам. Ман ина фақат вай ханда ӯй карда будам, сиркое, серьёз ваям шуд, гапои беҳтарин шуд. Дилам вай шуд де, рости гап баъди Баҳрома гапаш кода задам тут вай шуд. Вай устод гуфтаги ку, устод масалан саҳна ва гуфтаги. Мумкин саҳна гуфтаги. Ман ҳамин ибтидои муаллимама ҳазор ташаккур мегӯям, хайрат ки эсам ба овардид. Ҳазор раҳмат тарбия кардагишон ба. Беҳтарин. Ҳусни хати ман ҳама беҳтарин ҳозир. Чӯе? Чунки муаллима кор кард. лелакамро мезадам ё хато кунам. Дем бенур буд ва ҳом бенур буд. Ҳозир ҳама ҳарфон хушрӯшдаги. Беётон мухлисони азиз, агар ҳозир бисёр як мавзӯи хубро расидам худи Фаррухҷон Ёрматов. Беётон агар тавонитон ҳамин рӯзи худаш телефонҳои муаллими худро ёбитон, муаллимаи синфи ибтидоии худро ва як занг зада ташаккури худро расонитон. Бигзор мумкин ҳар яке шумо ҳар ҳафта занг занитон, лекин ҳастан одамоне ки мумкин солаш кадиам занг задагине. Бисёр хуб шуд ки имрӯз Фаррухко гуфтам ки оиди муаллимаи синфи ибтидоӣ. Беётон як челленҷ мекунем. Ҳама ба муаллими ибтидоии худ занг мезанад ва миннатдории худро ва ҳолпурсӣ мекунад. Саломат бошед, давом медиҳед. Инак Фаррухко, камтар саволҳо монд. Саволҳо албатта ҳамин тавр вазбинии худро доранд. Шумо сета ҷойро номбар кунед ки ки ҷо рафта мехостед. Умуман ограничение нест. Берун аз фақат мумкин шумо шояд Ҳафткӯли равед, Искандаркӯли равед. Ин тақвир шумо хоҳед Марс гӯед, хоҳед дига чиз гӯед. Ман ҳамин 8 чудесми 7 чудес меравем. 7 чудес меравем. 7 чудес мерава мерафтаги иншоалло мерам. ҳаракат кара, хона рафта, шабова кор кара. Меҳнату афкороли худам медиги. Ҳама як чандша дидагӣ уже. Намегӯям. Ман ку пост намекунам.
ҳамааш дид. Як 4 таши дидагӣ. Фарохко, як саволе ки тақрибан ҳамамаз ин савол медиҳем. Пул умуман барои шумо чист? Пул лекин дуюм ҷо манбар. Дуюм ё сеюм ҷо хато накунам. Пул ин чизи нақс. Бе ин ҳозир буд умуман ҳозир соли замон ба кор ра намерад. Якумаш ин эҳтироми якдигар. Пулам якдигиш бе одам метиҳад. Эҳтироми якдигар. Дуюмаш ин ҳамин творчески одамо камда, масалан, это ин чиз аком дост кумо, масалан, камеди, мисол концертҳои калон кардан ё масалан за граница рафтан. Муомилаи нақскунидагар ҳамаш нағз мешавад. Пул барои шумо як чизе ки барои байде земекад ве. Масъалаи пул ки мӯл гап кор шудагӣ. бисёр ёрдам кард пул ё ин ки вайрон кард на корое. Сабабаш пул шуд. Сабабаш пул. Шояд бошад нағз, набошад ганде. Ҳамин хеле? Ҳа. Фаҳмо. Шумо Фарохко баъд аз 20 сол худатонро киҷо дидосид? Агар просто фантазироид кунем ақаллан. Шумо всё равно шумо вряд ли нишмо фантазия, нишмо целёи худатон я вас знаю. Баъд аз 20 сол худатонро киҷо дидосид? Дар кадом касб, дар кадом фазо? Баъд аз 20 сол ман худама ҳамин соҳаи фарҳанг, як киноиндустрии тоҷик бе кор мекардагӣ. Ҳамин соҳаи фарҳанг ба як сол ба якта кинои ба сифат буроварда, тарбиявӣ, комедия масалан, ҳар вақт чизҳои буроварда халқqa шод мекунем барои ном гум нашудан. Яъне баъд аз 20 сол шумо дар ягон соҳаи кино худро дида истодед, а? Худо хоҳад агар. Шояд ягон кинокомпания бошад. Чува не? 20 сол вақти калон мо интизорем ки шумо як кинокомпанияи худро албатта шояд. Раҳмат. Инак Фарохко, як саволи аҷоиб. Шумо ки роҳбари радио ва телевизиони Салом мебошед, умуман роҳбари ҳам ширкати продюсерии худ мебошед. Агар тасаввур мекунем ба пеши шумо ду кас корба омадагӣ. Корба гирид гуфта. Якташ хеши наздики шумо, якташ профессионали соҳаи худ. Кадомишро шумо интихоб мекунед? Корба ми? Саволо то бора қиин шуда рафтост. Кор ёдгирива не? Не, кор ёдгирива не, корба тайёра ва. Не, як кас тайёр омдагӣ, як кас хеши шумо омдагӣ. Мумкин ва хеши шумо натонад ё ин ки ёд гирифта истодагӣ бошад. Шумо кима мегиред? Ҳамчун роҳбари корхона. Шумо ко ростша гуфтан гиред, фикрони шумо Ҳозир солу замон мегиред, на инаша мегирам. беҳтарин. Барои чӣ? Айсоби ҳамун корҳои вақҳои ман худам кара метавонам, дар намемонам. Гап пул ба не, масалан пули ҳамун қисмаш манба биёд гуфта не. Чунки ман ҳамин таҷрибаи 15 соли корим ба бояшам, камбағалашам, корба ман мемурам гуфтагишам гифта проба кара дидам. Леки тоба карам. Лучши ман писари худам калон шудааст. 11 сензор мебурад. Уже вай полно мефаҳмад. Компютерҳои кор мекунад. Масалан YouTube канали ман дасти монанда уже. Полно кора ҳамун барад. Ин вай не, айсоби чуве ихе савол биёд вай не. Масалан чанд кара омдагиҳо ёд мегирам, мебарам уже ман дар кор не, ман ганде ва дигару дигар. Ҳамун ба ӯи ман ба ҳунар ёд гирад беҳтар ҳама зӯр. Айсоби ҳама системаи ҳамин телевизиону, радиои, видеои, монтажу, свету бо дигару саҳнамонию, режиссёрию ва чизои ман худам метонам. Азбаски ҳамин худову шукр ман азоб намекашам. Ҳам ба на инаша хафа мекунам, на инаша. Бисёр хуб. Фарохко, агар шумо ҳозир имконият бошад буд, бо ягон одами бузург вохӯрданатон ба имконият бошад буд.
хо вай одам ҳозир зинда бошанд, хо дар қайди ҳаёт набошанд. Умуман то мелодами пеш аз мелодами бо ким шумо вохӯрдан мехостед? Вохӯрдан бо режиссёрони машҳури ҷаҳон. Ҳичи ҳамто рафта об кашонамам, хиёлам рафта вот как они снимают. Мо азбаски масалан эхе мактабомон нест, мо азоб мекишем, ё а YouTube мебинем, ё авай практика нест асте. Самоучка гӯемам хато намекунем. Айсоби ҳамун хиёлам хондан дигару рафта дида практика кардан, масалан чихе ин тараф чанд та камера мемонад, актёр чихе кор, чанд та кадр мешавад. Ина ман дидагим неде ростига. Агар аниқ кунем, агар якта нома гӯед, кадом режиссёр каде? Ки шумо ҳамин режиссёре? Ман мӯлтар инди кино мебинам ва одам дар қайди ҳаёт нест, агар донед вир изаресион кадек, Яш Чопра, основатели киноиндустрии Ҳиндустон. Ҳамун одам ки вохӯрдан мехостам. Яш Чопра. Да. Беҳтарин интихоб кардам. Фаррух, саволи навбатӣ. Ба фикри шумо телевизион ва радио Салом бо кадом барномааш фахр карда метавонад? Якта интихоб кунед кине. Умуман телевизион ва радиои Салом ягонта барномаашки фахр карда наметавонаду. Сабаби телевизион ва радиои Салому кушодашавиш ин вақте ки ман маҳсулотома, вақте ки эҷодкор будам, ҳамун ҷоҳои даркориро мебудам, ва намегифтан ё маблағи бисёр мегифтан. Дига телевизионҳо? Ҳа. Ё радио? Ҳа, ё радио. Сабаби телевизион ва радиои Салом ин барои маҳсулотҳои якум дараҷаште, якум дараҷаи ҳамин фикри кушодагӣ, ҳамин маҳсулотҳои дасти худама ба ҳазур мондан айку. Кадом соат беки хоҳам масалан. Чихе хоҳам реклама кунам, чихе мекунтон кушумо. Масалан ман мисол канали ягон канал барам, ё минуташ дароз, ё гапаш маъқул не, ягон принсипҳои худаш айда ҳама каналанда. Ё мебуранд, ҳамун мантиқи мазмуни ман мехостагӣ гум мекунанд. Асобина якум дараҷа ин барои худам ман кушодагӣ, барои маҳсулоти маводи худама додан, дуюм дараҷа сони масалан бизнесу дигару дигар. Майлаш, агар донед агар як ҷоизаи тефи барномаи беҳтарин мегирад, ё вай барандаи беҳтарин, шумо агар ҳамин дастманда тефи бошад, шумо ба кадом барномаи дигар телевизионҳо месупурдед? Кадом барнома интихоб мекардед? Мардакча? Мардакча. Территория юмора. Раҳмат акогуми. Не, серьезно? Серьезно. Территория юмора. Просто мухлисое когда метавонад ки ҳозир не, масалан вақте ки дугонаҳо буромад, территория юмора ки баровар карданд, ман мӯли ҷо мегуфтам ки гӯш кунтон ваҳо таҷрибаи кориш калон, опыт. Сони шарму ҳаё як тарафанда, мӯлтар духтаранда мӯлку. Это другая школа. Ин бутун дига чиз, ин бутун дига. Инҷа мисол Москва не ки на уровни масалан ҳақорату масалан ваю ину мондах ваи худо рамки худо мо ҳаст. Ман чӯ ин чиза медодам халқба назик. Ин албатта миллатчигӣ нею. Лаҳҷаи суғдӣ, оддӣ, лаҳҷаи маҳаллӣ ва ҳамин халқ ба шудагӣ чизо гирифта шудагӣ. Хай народный. Ман фикри ман ҳамин ки ҳозирам ҳамту гирем агар барномаи беҳтарин ҳозираш ба ҳамин. Я так думаю. Ман агар как жюри монам масалан барои ақаллан 15 соли корим. Ҳозир ҳамаи назараш намегирад ку ҳар ким солу замона дига шуд ку. Ақаллан ветеран гуфта монан агар ман ҳамин территория юмора интихоб мекардам. Ман аслан мӯл тамошо намекунам. На территория, на дугонаҳо, на ягон чиз вай намекунам. Ман хурсанд шуда будам ки ҳамин халқ ин халқи гапаш
که تریتوری که یک تشیتون یکون کانسرت مونیتون یا یکون چیز کنیتون میگفتن من خرسند میشدم که уже 3 ماهه 3 ساله که برابر کردست. Это уже прогресс. Это уже вай. شما که برابر کردن. من همون به اوی من به اینا خلقم میدونه. اینا خلقم میدونه. فاруқ کو ҳозир шумода имкониятон ҳай ягон савол ба барномаи мо диҳед ба ман ё ба ҷӯрабо ё умуман ба барномаи сирко бехафага саволам мӯл не ман хурсанд ки имрӯз мана шумо барномаи сиркова таклиф кардед ман чунки 15 сол паси парданда будам савасёқ шумо мефаҳмитон ку шумо ҳам ба барномаҳози ман бисёр таклиф кардосиям من این چیز به خورسند اگه من خودم برنامه سازو خودم برارم نمیشد ده همون به برنامه سیرکو یکی از بهترین برنامه های جهانی شود подписчикош حاضر من 3-4 روزی تکلیف کرد جورابای دیدم 2000 تا 3000 300,000 شود چون که برنامه اوی من به هیچ کم به زیان نمیکند هیچ کم به زیان نمیکند همون آدمای مشهور جل میزنم گفتیتان من خرسند شدم که من جورابای جلز دیگشم من گفتم که من مشهور میگم اگر خنده بازی کردیم خیلی شما میدونید میگید شما امروز передача монтаж میکنید؟ تشکر برای با شما بردباری پیشروی نام ملت براشتن نام کمپانی خودتان براشتن این همین مهنت همش این مهنت ثانی همین سیمچه های میکروفون یگان خیلی که مثلا اونجا گلیمچه پشتمی یگان خیلی مثلا همین قکدی تونده این دیکاراتسی بینتون چه زور همش 100% یگانه ایرادی من همش زورو همین چیزه کنتون بزرگ میشد همون به دلیر جان فقط زیر میکنتون پیش به یکیمش یادرگی و باوری چون دو کس شما یک دو مایو همون چیرکو و های میان گران پرافته یکم پول اوی نکده فقط زیر میکنتم من با یک چیز گفتنی هستم که آن بلاگرانی که یوتیوب میشینن مهنت میکنن و برنامه یوتیوبی رو میلیون کار نمیکنند خاطر نشویتان این چیست برای حضور حلاوت و کیف خداشان کار میکند فقط با پیش دوخم نیپادش زیر کنتون جورابای فوتوگرافی بهترین بود اکنون من اپراتوری بهترین شود شما زبانی گویا و حافظان و تворчески آدمای خدامای شما اینجا تکلیف میکنم با فکرم همین این کاری بهترین کردیتون مالاتسی ربیاتا زیر کنتون با پیش برای شما هم تنها بردباری ما هم پروژه های شما دیده ایستادیم میخواهیم که فقط در پیش باشید و یگان روز میخواهیم که شما البته در دست خود اسکار رو قاپید با چه قاپید یگان کسی با سپردن و شما در امکانیت تان باشد سلامت باشید زنده باشید نیتای بهترین عموما فاروق در رفتی اینترویو یگان بار گپی دروغ زدید؟ آزمی؟ نه یگان چیز خوشحالی که نشان داده که تو نه چیز بودگیه عادی گفته داده بسیار خوب فاروق در آخر من به همین سوال میدیم البته به شما هم همین سوال رو میدیم تصور کنید من حاضر شما تلفن میدیم تلفنی که با شمایی با فاروقی 8 ساله همین 25 سال پیش میشن 26 سال پیش با فاروقی 8 ساله SMS ارسال کرده میتوانید شاید خط ارسال که میتونید اگر باید وقتانده تلفن نباشد اگر شما چی میفرستانید خودتون چی مینویسید در همون SMS یا خط حساب با کلام میشه نه حسابی البته من خط مینویسم که همون اشتباهی که من کردم طول حیاتم به
چی خطاگیایی که کردم همون SMS رو برد اگر من نمیدونم تو باید MMS نشود یک جمله زمه کردید یک جمله که همین ویایی گوید کنی предупреждение تونه اگر امکانیت شود من همون فاروقی 8 ساله همین کسب انتخاب نکن گفته نفسم بهترین جواب با ما بودن فاروق جان یارماتов یکی از کلیپ میکران یکی از شومنان و یکی از پرودوسران پیشقدمی جمهوری تاجیکستان سلامت باشید خوش آمدید